thô mà thà á lim ôm á bầu ruột ăn uống em anh này Zotan Auto Works Pro Volleyball League sang thì som paruk he bây say ayin mi puin an luta á bầu ruột liền em mai này bây say ai nắn lụt nghe căn bây say ăn chỉ nắn lụt dọc hi cái xoay thiam chỉ lâu đâyว่าเก็บ căn bây say park lâu anh này căn bây say park baกินติดยังเสร็จถุงนะกันเคลียร์เลยตัวนะวันอันนี้เสร็จขัดเวอันละตัวจานินาเฮียน best of 5 set อะเขลตัวนี้อะไรเดี๋ยวไม่ไทยนี่มัน straight ตัดเราไม่อะ straight set กันหุตละวันนี่มันเลยเจ้าบ้านบุลตันโดนะจานมาริเวสตานะ point score ตุปาอิติท็อปมาอะสกอร์เนมชีนครบมาอะอยากมัวนะอาเราคอยเจ้าไม่ตัดตาอันหุบเจ้าแล้ววันนี้มันทาร์เวงลำปังอินพอยนั้นหุบมาซาอะมุนะลำบุญมวยอันนี้โปฮิเวคร์นี่เจมมาอัพเดซิงามารอจุสมสางอาโลมาอยากมัวนะลลาดิกะภูมิเตียตระนาวนาเกเนนลำมันหันจังชีนะมุนอมไทยมั้งไงปุ้ยนกชินเห็นไหมมันไล่หุ่นอาจวนกูตะลากเจ้าขับพลันเนี่ยตูน่าฮิจวนดักสเปงพังเฮียนลากไทยเวกโตไหมนี่อยากมัวนะอันโลคอยซะวันนี้เอาจูเอาไงมายะอามารอจูโลคอยซะวันนี้เลลำปอยนักลโน่ลิเบโรยนัลโลล่ะอาวันโมภูมิเตียอาวันฟิลไฟนัลค่ะจูจานมาริเวสจูคุณทาร์แวงจูวอลเบกาสมสร้างนักตักกินอันวัวดิกตักกินอันโลละเทียรังตักกินอามักเตนมาละเบียกมัวนะเอาพลัดไหมเอาพลัดข้าจูเบียกมัวนั้นตักกินเอาเพนี่พอเอาพลัดไหม3-2เบกาสมสร้างอันวันชินพุยเนมจันทร์เดคุมเตียตุกคลัดไม่อันวันคาร์พุยนัลเอ็มอากาศน่าอมมังทับปนิคาจูเบกา4-2เบกาลิเบโรอินโลลาเบียกมัวนะคุณทาร์เวงลำปอยนักกัลตัดเบียกมัวนะพังอิน point and score เลตัดไหม service เลโดนะเบียกมัวนะตลุกดาร์อันนี้พอเฮียดวงบอลแล้วมุลให้เทลว่าลาดิกลัดตลุกดาร์เอาลัดไหมfor all คุณทาร์ลำมันนจังsecond set เบียกโมนะอันละวะ first set อันลักหัว second set อันละวะนนจังอันบล็อกทะลุตุกคุณทาร์เวงลำมันสร้างโจกตามีอันเช็คเบียกโมนะกูตะกัลตัดไหมน่าสักฮบไม่ยากกูตะมุยตัดลิเบโรอินอาโลละสวลตัดไม่รวดสร้างคุณทาร์เวง6Hovel pum huap wa company thale rin tlak India mangat thai chuan commercial vehicle company te singa
number 1 position lo hau char char thin tu Tata Motors hi han Belgium vete Tata Motor product ilo mel khiat thin le ilam hel khiat ngai lo thangin olsam taka inei thainan zo than auto works chuan kan ram chunga miron chhop chu sakta ani Punthar Veng 6 Chan Mari West 4 point ala in thlau lova biak muana service le dona on lala dik tlat Chan Mari West lamin Punthar Veng lam point akal le tlat mai le ao thom abhan ring thin em biang mona akut amui tlat Czechia libero tan po lakkan ngai na lawan na mani 8-4 niya technical timeout second Khovel pum hua po company chale rin tlak India rama angat phei chuan commercial vehicle company te zinga number 1 position lo hau char char thin tu chu Tata Motors hi ani ko talo lang le ta Lura Traders te hian heng bung ro rang te hian nei Fandas Fruit Valley Frozo tomato sauce soya bean sauce pickle tui tak tak kan nei chips chi rang an nei bok ani biang mona na beng phei le a service rate angat ngat khop mai akuta hui lak lo tlat mai a khum ai tia na talo biang mona kut kal an ti to pa Chan Mari West lamin an service ve thungang mui ti la in helom akut kal la lo makuta hui boka ki number 16 sang tin kum te a placing swal tat mai som sanga neta kai lappa Chan Mari West 6-8 point kum te a kai lo som sang khan avokai lo tat mai khum te kuta hui le tlat mai a Shwaya apan ai fel pai han ve avahan na ve pui dep takani 9-7 niya rem sang zwala dal mama Punthar ta na service sa talugdar talugdaran an hlap to hi chuanin rinoi to zel mai ni lelaman boinak thin a service nga lang tu na lelam libero hi dalruat ki mania lelam chu khoi lam alo ye la to a service lo lam thana chiang khop mai oh thana yêu an van in fui na sa te lulem in fil na sa sok ve point an mu thau kha an in fui ani ba bareba an ti te ponia iti thei ka ti kha ati ni ngei tur ani chau ba kha le talukdar a service le don Pushwaya talukdar lo chat mai apan moi avahan moi ve kha Shwaya. abang liam out tat mai wang mai akal phei wang mai ball kha 10-9 Chan Mari West sam point asanga Hunthar lamin time out an goal tat mai Lura Traders te hian heng bung ro rang te hian neya ilo dor ve don nia Fandas Fruit Valley Frozo tomato sauce soya bean sauce pickle tui tak an nei chips chi rang an nei bok heng ba ga hian tunlai cosmetic thachung chuang herbal product Vadi Herbal chu Mizorama an ron thlen le ta chu mai man tom si
thasi side effect omlo vun ngo na sunscreen shampoo face wash le adang chikim lura traders ten an ne ni talukdar service dona outlet lat mai Outlet chan mai bang west lam tan point akal tuang fu reng ria an time out goal an lotin pui lo that mai hun thar lamin Chalmar West point kal tuang lai ala ding lo 11-9 2 points difference Shwaya kha chu an lo block out lat mai kha chu ani Shwaya kun thar veng lamin point an hu velea som sanga hun thar tan service le a placing fu teu hle mai angai na ba wang to em kha chu an van try chan abahan na an va khoi thak zok em athan he man ngai lu tu kha chan mai west lam point kal lea an point nei nai khop maya 12-10 an in thau lo we Tlana Shwaya placing a la dik Tlana lo mai mo le Chawa châu ba khan aduang thalina vuwa maro chun block thashim sim an khar pui tlat Shwaya. parlament Shwaya an bahan block thaem kha chu Pekate point lo tlak an nei chan mari west katuna khan Pekate han van chin pui Block. ne ve block halut tuk Tlana na service le a Shwaya bok adikat mai back set moi lutuk main Shwayan point haron hule a hun thar thar veng tan lam point akala first ball tha Pektia abahan rangin abahan Chaveng. khaloi cm kha chu peka ti thle mai complain a captain in Chauba a service dona 14-11 ani biak muana avan nal em biak buana Felfa abo thalut tuk nal he mai substitution an siam dona muna haron chhuaka rin zwala aron lut ve thunga ani hi kunthar setter kumhlun ani ya an coach kam player panel moyen en hian una wanni silarin zualan service ve haldona naron luta service haldon pekte a ew avahan netan lo phone le tlak mai hun thar lampang chanana fall pal hi olem em maya chan mari west lamin point an ku thang jema a mangai thanga ava service tha em buai nak an chan man talo oh peka azuanga timing hun thar lamin time out au dual maya bola celeta an laladik borlut phailea anna viau mai maro chun laladik zel kha chu avahan rang vat em peka hangin chan maru besin point and score hem tamal mal hle mai muna haron lut le a rinzwala ron khak le a zanina hian kan pro volleyball league hi then zol lam volleyball shwai tu te district dang shwai tu te nan ron chima kan van lom te lulem mangaya mangaya service khala ka harngang ni turan ni pa bung hat ngat mai
a 18-12 service non leang kan 18-12 service non tir leang oh puwanan alo service non tir leang ma kan service non tir leang ati thai mai tu na hian oh a be moi phei viau zel oh an vahan placing moi thei yang te khan point nan murek mai a Chan Mari West hi anti thasot riau mai Samson alo luta lom ki ma haron khaka Samson a chol rei deuh ta a game aron ti dang lam don em Samson a hian kan enang mana service le dona aron ti dang lam zo donem oh ma service khala ka har riau ni aku ta moi lak lo tlat ma hi anak ka me lak pe ka tlat te mai 20 en kai chho der to parliament time out an goal Lura Traders ten thulom omman ron khlene energy drink tha em mai zinga chu Lura Traders te super stockist ania Mizorama leitur omle don ta a ei thang te in thang te khan lo hete u khai hei thulom om takani e energy drink tha em zinga kha anon la lul le tlat mai Sarkar lai puya Food Safety and Standard Authority of India energy drink zinga siam chuale a khal an khap na chu a product a him tok awang in siam chun zom le an phala sal chu an phal sak le ta ni Mizoram Health Department Commissioner of Food Safety chuan Mizoram a khal chu a khap to po sutin zor le phal ani thu puang ta le le hun thar lam tan van nei na aronin her chuak chhovele don tan ta em ni point aron kal chho hala an time out lak an hlot lim pui chiang he mai Chan West Point kal tuang lai an pot dinga Samsona khum tia ek hai kha zet chu avahan na far em khai a ani mai kha chu apui le mai peka points front row enge mozat ang putoa front service vele dona peka aku ta hui donem biak moana bloka out tat hun thar lam point kal tat 14-21 ani 14-21 ani biak moana biak mona khum tia ek hai kha chu avanal em o setar kha van pui em khang tin khuma setar khang khan tin akhum zo nge ye setar khan blocker te apot dar ne khop mai tuna tak mai khan khum te khan block tuam mia lo mai in free ball avot heya el mama outlet tat mai yo avahan voko pot ve kha chu amar ma 23-14 นั่นนี่ตา23-14คุณพัรลำจันวังไอเอ็มเอว เจ้าบ่า ขารวดกี่มาเอวโอ้อินาโลลาอัลลดิกเทยแล้วนี่ข้าจู24 set point 14อันนี้ตัด set point นั่นนี่ตัด set point อปอยเทยตัด first ball และท่าเจเกีย โอ้ หลักไม่เนา วหันวอทเวข้าจูอันโลบล็อกนานบล็อกลังอันบล็อกดิ้งโซซีโลอันนั้นมันนี่นัดลัดลัลมาจังโรลัลมา come on ลานาโอ้แล้วจานมาริเวสินเซตนี่อันละตาคุณทารเวงเซตขัดจานมาริเวสเซตนี่ดำโลทุดอุบิเหตุเรียกรุมทีละจูฮุยเลอร์พาราเมดิกเตนังมาปุยตูรินเฮ
heng number a hian ko thei an ni contact number hi pani a oma toll free jok hi 102 ania i mobile phone a khan save la engemaw thut thil thua i lo call thin don nia tin number pakhat hi 9774 333 890 ani National Health Mission Mizoram Aizawlคุณทารลามินปอยนั้นผมภาษาให้ฮีเซตลีนะอันนี้คุณทารลำเฮียนอันละเวเลนี่ชวน deciding set เทลังไอโดนอันนี้ลาลาดิกาอาหารซาอินอดิกเลลอยชินเสียโอเลจานมาริเวสลำปังพอยน์อากาลเวเลทุงะ1-1อันนี้เจมาเซตเตอร์เซอร์วิสเวเลโดนาคุณทาร์ลำปังเต้มินันจัดเดียวเล็กง่ายเซตขัดอันละจานมาริเวสลามินเซตนี่อันละตัวสมสร้างเจมาคอนโทรลโซลเราบอลคุณทาร์ลามินพอยน์ทันเวเล2-1นั่นนี่เซตขัดสังโจกันเนี่ยหุ่นทารลำอันเคลตูนแมชเชียนเคลชุนซอมดูอันนี้จวนตูนเซตที่อันลักเงี้ยยังไงโดนนี่หุ่นทารลำปังตันคุมเตียมุนาวันชันเชมเบียกมัวนะพวกข้าลากไงนะอมโลนี่ค่ะอาว่าหันเชมหุ่นทารปุยอันนี้ตบไหมนี่มุนาเซตเตอร์ฮันนี่ฮีภูมิเตียประมาณ placing มวยภูมิเตียจูทีอันนี้เบกะ service โกตาดิงะ service ดูรินภูมิเตียมัวนั่นเบียกมัวนั่นซิงเกิลินอวันบล็อกขจียงเตลุลอวันพุยอามาเจ้าเป็นบล็อกพุยเหตะกันนี่ชินพุยเหตะกันนี่4-2บล็อกชาลุตุกสองสร้างเซอร์วิส5-2คุณทาร์ลำปังอารนิสยามชาอังคบไม่ใกล้เราทัดไม่ตะลุกดาเราเนตะไกเราทัดไหมคุณทาร์ลำอารนิสยามชาpoint ถนนลีด4-2 in point ถนนลีด5ละสองสร้างเซอร์วิสเลโดนคุณทาร์ลำอารนิสยามชาคบไม่วันนัลเวียจานมาริเวสลามินปอยนั้นหูเล่ตัดไม่ภูมิเตียเซอร์วิสฟรันรัวเจ้าบารอนลูตาจานมาริเวสเฮียนันลากจวนเกมต่อปนี่ไม่จูไวน์หุ่นทาร์หินจันงไงอันนี้ตบไม่นี่เจ้าบาเบียกมัวนะซัมซอนเอาตัดไม่เจ้าบ้านนะบล็อกเอาตาจ
Chan Mari West lam van nei na halakal luang rilo hun thar lama point kal le donem Joba ava vota em kha chu Avotha Amaro chu Queen Amaro chu ani wa Queen ne technical time out Chan le don Boruak sang le mai Chan Mari Chan Mari West hian point cut na tebula point cut an mu ve to Samson Thalai kha Samson na lo fall neta Samson Khan net alo fall tlat mea Chan Mari West lam point akal le tat mai ni talukar service velia El Shoya Samsona Talukdar Joba Shoya an lo khoi tlat Talukdar an lo khoi zau khoi lo selang chuan lo khoi lo ta a bola kham thei thaviau mai ha out mai thai ha out lo pon an hunga Ui, khan lem te mai. ala dinga khum te khan andaram nuam satakin alo la thei tur ania biak mona akuta mui donem an va block cha em Shoya Shoya analutuk Shoya walk Azia haron chwa tan tan mai Shoya high ball a hlom kan ti to thin kha a hlom na kha zani na ron lang khat mai biak mona 10-4 Joba avot thaviau mai amar chun lat ladik tlat ma ladik tlat ma awahan khir khan thin tak em rem sang zo la van dai bi aladik awahan hu nom tereng em apuya ni puvan apuya ni kanin khel hi phui lutuk Chan Mari West min time out an kola Zofa de tana thulom om FK5 industry chuan dor kai le in samek le satur te tana man ro tha tlom boxi anon chop chuak ta zopa ku chuak FK tu hi tuna kan man tlang lon le anol puina kan man thin te aya thabik turangai ani achan chu imported raw materials manga siam ani awangin achak zonga te afan thei zonga te a quality hi thahle turangai ni FK Business Enterprise FCAP Sanga Building ilongai vendonia biak mona beng phele popa kha chu a kham phei thui de utlat kha chu Joba tia moi lo ni tlat mai a biak mona mai service rei ta khop mai first ball tha Tlana Tlana point avana em kha chu ron mutat mai lan chua kon fi takin ani vo pop langsar lutuk lem si lawin na point ron score vere payat na hi avan tangkai te lulem Shoya anani block si perreng a per thui mai hun thar veng lambo ro ka kal thlong tlat 12-5 point in thau ta khop ma in thau lam ma to ni tu na chuan Chan Mari West lam anon er chuak zo do nem
out lat mai choba vuak chan mari west lampang hian set mian la to hun thar lampang set khat an la a Samsona an vanin siam than he te lulem hun thar lam first ball an la swal tat mai chan mari west lamin hun thar points ani le a 14-5 Samsona service kalaka harngang niturani kha atileang tuna alo tiliang laka harle donem nem kai ek hai extra ruat sangan tluchungin an beyamaro chudik thailo ni kha technical timeout internet thale rin tlak imamo chuan net sarfil lo hmang ve nge nge che mizo ta na internet rin tlak pe chuak du net sarfi a hello zingai lo tel hlawang e chan mari kona son office nuam takan neya dorla an nuam nangiang ilo pan ve don nia point thlau hle maya hun thar veng lamin an service le dona point som paruk at mutoa chan mari west point nga in thlau view mai ni deciding set khel angai mai the ni an block a amai ro chu Avahan placing time kha chu yo lela ma phar sual dewem ni halai tak mai kha perswal lawa ball kan soi to thinang khan kutatanga fel fai taka chhuanal hi ani dan turania tlemin alo manding deu nge ni aham kan free in kumtia laladik lat mai avahan har sathin tak em abel ta lat kha chu ati ngai daum lo le chan mari west am point kal vele thunga pe ka khan lo khoi khalani kun thar lam points kal le tat mai kun thar lamin 18-17 point anli tat mai chan mari west lam set hian la to zo ka kun thar lam set la tlem zo ka rin siam tha biak moana som sanga an bahan chin phui ne te reng em chan mari west in time out an kola 7-19 in an umme ka tuna hian puwan hang tangkai tele tuna kan thlir mek hi zo thona two works pro volleyball league 2016 ania in khel kan thlir mek te hi chan mari west sporting club te le hunthar volleyball club te ania set lina kan thlir mek a chan mari west in set ti la toin hunthar ten set khat an la tuna hian hunthar lampang hian 19-7 in an lead mek ani avana ve ama phui thin ve hun thar veng la point kal le thlat ma 27 ani le tatlat mai muna na service le service outlet mai muna chan mari west lam point kal le
7:20 ani 7:20 ani 8:20 ani peka Chan Mari Westana service Samsona kati swal pa somsang ani point Hun thar veng Boruak kang chho zela deciding set khelangai don in alang tun Boruak anga kal chhoni chuan biak buana ek hai kha zet chu azuang san zia khai lo hmuem pu hana van pui te lu lem abahan na se abahan thaem somsanga block chalutuk lakai tha placing El Mama taluk daranan tia ek abahan munom em ala dik thomai ek ai tang tin khuman khum ten netabel thlat mai substitution siama Samuela alo luta tlana Aaron Chwaka 23-8 Anita set point na hai to khop mai hun thar lampang fans te han phur abana em kha chu khum te anet abel aya khonge atiani point aron muzot mai 9:23 ati sul lau mai poilu tuk kha chu le lamtan set point an kai pha der mai le 24-9 Lep sang zola ek alakai abahan hau takina tanabana em an lala diklat alakai Samuela avona lutuk alala dik thau ba alakai abahan puyem Samuela ball alala dik thau Shwaya out tatat ako ma kha chu akham phei tama mani ten anong kai chho veta dius pui theng em ti chu ngai to tham takat ling thau mai point nine thawem mai talukdar angai naom talo deciding set angai don the thlat mai le best of 5 tak kan en don ani abahan ro puyem set interval azo trepa ngaron le don san toni deciding set munom tak entur kan lanaya Chan Mari Westian Debula Alan dan chuan hei Chan Mari Westian voi hian khel to point khat an hu ve to chuti lai chuan hun thar hian voi ni an khela point nga an hua point musangber nidin munan ding ani ke chuan Chan Mari Westian sakna an chang ve thei ani chuan zaina hian asangber dot tua an ding chho ve don tina ania Tana poi mo mani chuti rol chuan Anastasia ani hi
Khadem Mepi ta hian tum den huna point li an hua UDMPA department hoi sip miu chuan aizol khopui mason nan ma thei top in alameka aizol khopui he smart city ni turin khopui file thiang lim a cheng tele atlo tu te tan kwa khopui nuam lo chak om ani theinan sip miu chuan ngasa takin abo sai chho me ka ni aizol sip miu chuan aizol khopui tui in dai lo na thuk turin nasa takin ma lamek boka tui sem na pipeline hlui zong te chu pipeline pipe lian le thazo ka thak vek turin ma la chho me ka ka tiang ma lak na konga hian ipui ta tan har sat na a siam chang om china chung hura chuan ipui ten do thei takin sip miu malak na hi an lo thopin an tho pui thina chu tiang zong zonga chuan sip miu ten lom thun soya mason na atana ken pen na konga mitin in troyom turin sip miu chuan an nge na ni Higher Electronics hi khovel huapa consumer electronics company lar ania India Rama ron luna alarai lo lena chungin India Rama brand thangchak ber polatlingani authorized distributor for hire D3 Business Enterprise ram hlum not le son veng na tuna tanga hun rei lo te a hian deciding set munom tak kan en le dona Jan Mari West hi trăng thakop maya point khat mu an nia point khat a chawadin ran hian tum lo na sa ni tuna hian a chak lo jok poni se point khat an hu bel hrim to don ani chak zok in point hum han hu bel thunganga tuna khan kan soi sual deuh hleka a deciding set khel angai ta ka wangin a chak zok po hian point ni ba kan bu thei don lo ani te ne chuan hun thar hi a chak zok an lo ni ni pon point sari a anin langkai chho dona chuan Chan Mari West hi chak zok lo ni ta se point thuma anin langkai chho ve don tina ani an chak ta lo hlau ani point khata chun an ding to lo hrim ani tiang chu point kal dan tur ania dam lo thut accident to rik rum thila
two wheeler paramedic te nangma pui turin anin pe renga heng number a hian ko then ni toll free number 102 then number pakhat jok 9774 888 890 enga te hian ko then ni kan fast referee hi lalom zuala parte ani hi national referee rem ruata ani sang zuala Hunthar volleyball club tan point masabel aron buchwaka and clear make he deciding set ania Zothara to Works Pro Volleyball League 2016 ani muna setter ania kumtia ha vota khop mai an van block phụ tiêu em 1-1 nania Jepa sompanga game tour nania rem sang zuala avahan vokun thave kha chu bonalutuk abothalutuk som sanga service outlet mai ti sualtlat service miss hi lelam tan point all sam taka mu theina nia peka ball han khoi dun tak mai biak mon le samsonan voili khoi phalani lawa ball hi voi khata mi pathumina an khoi khan le lama kai turania mi pali khoyang ania chuwain kan referee khana ha mani yak mona placing a talukdar net an lo fall tlak mai Hunthar lampang chan mari west lampang boruak akang chho thlat mai a Hunthar lamin time out an kola point hi Chan Mari West 4 ni in Hunthar volleyball club te 2 ani and here make hi Zothara to Works Pro Volleyball League 2016 ani athen hi chuan in khel po hian en meu poina lang lo nuam an ti em mai ni Chan Mari West 4 hania in service ngal dona Peka ani service tu hi Peka first ball tha a biak moana a block out tlat mai tlanan Hunthar lama point akal tlanan ahup khazau lava rem sang zuala nalmama kumtea biak moana bok biak buana na vuak to chu buai nak zel le lam tan buai thak tlat chin Pathumin an bloka amaro chu block sumatangin du tok main ron chhup duma lak ngai na om lau kha chu mama a service vele a for all avan placing moi lutuk taluk dar kumtea service kota om vele a 5-4 ani kumte a biak moana ladik tlat oh simple ball an thlen tlat mai Hunthar lamin talukdar an la tlat mai talukdar avothavia Shwaya ladik tlat bola la nung zela Chauba oh Shwaya avan turuem
Aduang ball mu chuan Shroya hari thazok zel maya John Mariwes lamtan lak avan har chin tak em 5-all Muntharveng in ang service Dona biak muana Talukdar Anvan block thanem Shroya block le Taluk Samsona tuk Shroya Samsona Anvan chin phuin he tereng em Ti ngai na dang om lawani 6-5 hani leta point khatin hun thar lam an lead leta an hlap na viau thin tak na le lampang hian an khar pui ne khop maya Shroya aladik adik out kalau cut mai Jeha an Muntharveng 7 John Mariwes 5 John Mariwes time out ani deciding set ani awangin 8 an mu huna side change om don ani net sharp office hi John Marikona lunglei John Maria te a oma office hun chungin booking ti thei internet thale rin tlak imamo chuan net sharp ilo mang ve don nia ale kan me chak an lo let le tonga kan thir hi John Mariwes volleyball club tele John Mariwes sporting club tele hun thar volleyball club te hania deciding set kan thir mek ani 7-5 hania biak muala na service ha Tlana Avahan volom thanal te lulem Top 2-8 omlavin moil tukmain John Mariwes tan point on score 6-7 ania Talukdar na service vele don me kani deciding set hian 15 game hania Shroya high ball block kara tangklat mai side change ani dona 8-6 ani ole antran munan in thak dona 8-6 hania Muntharveng lamin han service zuyanga a point husang zok Muntharveng in han service doni Boruak anuam le maya mizo ta hian lim te poi kan lo thiam ve hle doni lim lua da wanga in ti boy pal ta hi om ve thina amaro chu in ti boy mel ponam lo kan vai lim mani ber mai avahan block tha em oh John Mariwes lama point alut vele tlat mai point an pu vele tlat John Mariwes in 7-8 ani vele thung don kana ha service phaya Shroya oh lala dik tlat mai Shroya high ball oh lala dik adik patalo kha chu adik patatlat lo kha chu Munthar lamin point an bue 9-7 sompanga game ania Shroya service vele out mai tlat mai ava poi em kha chu Munthar lamin point som man kai chhota point laba 3 points difference ania 10-7 ania Shroya Joba avahan votha em kha chu o free ball có thấy đất mấy chơi bài eight ten block out tlat mai
hun thar lam som pakhatan kai chhota an va han in siam chan he rem em o hun thar veng te out an lo khoi zau ani mo Jan Mari West lampang point nakal Jemha Piang Wana angai nom lo kha chu Check 9 yani ya Jan Mari West lamin time out an gola Jan Mari West lampang anin siam chazau don em time out lak ten lot tin pui don em kanen don ani hun thar lampang fans an phur to hun thar tin an au lui to maya Jan Mari West lam cheerleader te po an la zam chuang lo an team te lo ti phurin an thei to kin an lo le awa an lo le lama hun thar te set an los mua an panin siam chan he te reng em som sanga hun thar lam som pathum an kai chhota thlat mai le avan mai te thiak em match point an hai ta hle mai angai nom lo kha chu 14 an kai chhota hun thar lamin le match point ani ta thlat mai Jan Mari West tan tran lak abangai em an dius pui thayang em ti chu zo na lian tak atling ta tlat mai som sanga alle ati su hal tlat mai service outlet mai service som out sanga tlat 10-14 Beka dius pui thay don em hun thar vengin deciding set an la a tikhan point ni an mu belta a point sari an mutani Jan Mari West hian voithum an khela point ni an mu chho ve ta ani ava mu no mem làm po nuông phiếu to cheerleader tan po khuan mo te no làm po nuông phiếu to dro sak zok han ni chuan a phuram to viau mai the ni tiran lam ngot ai chuan an phur ta viau mai a an lam te po hu moi zual riau to ngan kiat chu ma zani ni khel munok tak kan khira nak kar le lama kan sun som le to na a hun ngaya tho chana tholea hello hello Zoltan of the Works Pro Volleyball League
2016 Mizo Mipa Volleyball in El Nasangber second round third match Ganzole ta Zarinkan San Mario West Volleyball Kable San West Volleyball Kable Hun Tharveng Volleyball Kapte Anin Khela Hun Tharveng Volleyball Club Anchak Zogani Atantira Kanron Puanto Angkan Zanin Hian LG LED Man of the Match Kan Semanga Amrit Premium Seaman Best Fan of the Night Loman Kan Sem Don Pokani Amasain LG LED Man of the Match Loman Minsem Saktu Durin Technical Committee MVA Vice Chairman Pulalmoy Zuala Kung ay tanging kabula hiyan local sila Pulalmoy Zuala hi Technical Committee MVA Technical Committee Vice Chairman Ani Best Fan of the Night Loman Minsem Saktu Turin Technical Committee MVA Secretary Puke Lalrin Siama Kung ay takin Asira hiyan loading vele sila MVA Technical Committee Secretary Puke Lalrin Siama Ani Ole tuna chuan Zanina Kan match a Man of the Match Long mandong tu kan puang doon ani Long ay tao Zanina San Maru West Volleyball Club le Hun Tharveng Volleyball Cup te in khela Anin khel zong zong khel Chabir player chu Hun Tharveng Volleyball Club atangin LG LED Man of the Match chu lalbiak muana ani Pulalmoy Zuala Vice Chairman Technical Committee MVA Loman min lo lan saksela lalbiak muana kan lompui le mai Ador lea Zantin bai hian fans chatak tak enge mozat in local china Zarina po fans kan tam khop mai kan au rual thiama Amoy ema in chonam kanti chung zinga chuan Amrit Seaman Best Fan of the Night chu Hun Tharveng atangin Hun Tharveng atangin Nulala Rindiki Kung ay takin local roseta yan Oh best Amrit Seaman Best Fan of the Night Semtu hi MVA Technical Committee Secretary Pukel Rinsiama Ani Amrit Seaman Best Fan of the Night Loman Minsem Saktu hi MVA Technical Committee Secretary Pukel Rinsiama Ani ha Loman dong tu hi Hun Tharveng atangin Nula Lalrin Diki Ani Au me mo Nula Lalrin Diki Au lau chuan Arem changin Nula Lalrin Diki Au lau chuan Au kan volleyball club Lama chang pukhan Arem changin Kung ay takin Enge mo Buhay na anlaw na ilok po ni may the Ilaw laksak may sila chow me Loman Minsem Saktu Tura kan bay sete Aro yung tranap the kan lom tak seta ni Tin LG LED Man of the Match Min muat say Saktu te Tin
Amrit Premium Cement Best Fan of the Night lom man mi mua sai sakut ten hen lom thu kan soi ni zarina ta chuan kan program kan lo du tok don to anga ni som pasari thole zana amun ngaya hian Anastasia Electric Vengle 3rd Battalion NMAP the 3rd Centennial ITI Vengte Anronin Khelle donani Ardeng Trauma Multipurpose Hall Mual Pui Atangin TV naman lo thir tu zong zong tele helai buna local zong zong te in zavain mang chawek ule